Azeki Azeki luar biasa. Abikin aduh ampun tulung buyut Jawa anak utuh lagi dilelarang gaya tumplek langit kelawan bumi nyawang pacar yen ganti lelaki bulan nyekar jalu pangampura bulan nyuwun doane diijabah durung tendang sampai kapan beli lali durung sudi yen durung dadi sawiji aduh ampun tulung buyut Jawa. Masih bersama Nada Davisa buat Pak Putri dan juga buat Mas Galang berbahagia. Percuma pengen sundi sunat yen kekasih patihianan kaya kandrung kapiluyung sing durung rudungan sarung ijo-ijo godong kembili iwa keding dicampur lembing embu jodoh embu si beli sing penting bisa ngalami apa teh cinta lan kasih sayange kula nyekar jaluk pangampura kula nyuwun doane diijabah kula dendam sampai kapan beli lali durung sudi yen durung dadi sawiji aduh ampun tulung burut Jawa. Nada Davisa spesial kembali juga buat warga Panongan khususnya di Kebon Kidang. Percuma pengen sundi sunah yen kekasih kian hianan rasa gandrung kapiluyung yen durung rodongan sarung
Ijo-ijo godong kembili, iwak keting dicampur lembing. Embu jodoh embu si beli, si penting bisa ngalami. Alami apa teh? Turulan melek barenge. Bulan nyekar jaluk pangapura mangwarna bulan pun doane diijabah. Kula dendam sampai kapan bilali, durung sudi yen durung dadi sawiji. Aduh ampun tulung buyut jah